Tala falava o le whaupoponga o telefon mai le si ufafonga le lau mua i Wellington e mole nei tai ao o le asotolu tasi o ke topalu a whelua 5. O se ali i kuka Sāmoa i Aukilani, Henry Onesemo na awai atu i tufanga whailonga a le Best Chef Award e Milan i Italia. O le whale ainga Henry malona to olua i a Debbie Onesemo ua whaingoaina o le Tala Restaurant i Aukilani. Na tau a awa atu i ai se naifi ma ave ai Onesemo matangata kuka Sāmoa mua ua mawaina lea whailonga. O loo whaamamafa mai ai o tau mafa Sāmoa e ai lona tūlanga i le lalolangi pe ona whaalia Henry. Na whesosoani le tata ki Auckland Unlimited e tu inatu le lua whetala ia Henry ma Debbie e whesosoani ai i le lamalanga i Italia. Ua whaasilasila le malo le tatalaina o se charter school po oa onga whaatuma oti ai whesosoani le malo e whaatupe mo tamaiti ia onga mawalulunga e maua le autism. O le kuata tolo le tausanga fōu ua fōfua e tatalai lea charter school mo na o tamaiti autistic. Sa langolangoina malo si le Autism New Zealand le a onga, mai iwa sfuluono tamaiti a onga o le a matalia ai. Whaalia David Sīmoa o le Sui Minister mo a onga. E te tau ona i atutusa uma tamaiti New Zealand, i mana onga tau ia o a onga, ia mautino o whaamalia ina ma whetaui ma o lato mana onga. E le ATT fo malitolu a iwa se lau tamaiti e maua le autism. Mai le wasenga iwa i le se fulutolu i a onga i Aukilani ma Wellingtone. Olo o mawai whaamaumaunga o talavoie pito sili o na tele aso lea o onga. Toi to a tele e te ena ya onga pe a o e whaatonu. O lea charter school o le a avea ma se a onga mua mo na o tamaiti e maua le autism i New Zealand. Pe ona ta ua e le Autism New Zealand e se furufitua i charter schools i le atunuu pe ona saunoa Sīmoa. Ua whaalawiloa e le te kāhui raraunga le vaenga ngā lulua i le Data Iwi Leaders Group. Se whaawai fo ua mamanuina e pui ai le whaongaina o whaamatalanga a Māori e le AI ma ua una i ai ofiso le mālo e whaongai tutonua lato whainga whaawai o lo iai nei ina ia tau mamao ai mai i whainga whailonga tangata. Na tā ua kiri ko whai mi kaere le taetai o le te kāhui raraunga e mana o mia le whaamanino a tili o le whaonganga i New Zealand o le AI. O ia whainga whaawai ua whaalawi lo ai puinga mai i whaalawelave ma ia mawhai o nālu ese pe suia whainga pe atula i mai ni winga whailonga tangata. E silia ma le whase lau tangata su e ngā luenga na awai le open day po le whaalawi loa le supermarketi fōu a le Woolworths i nei le sone e tau sa ilia ini tangata whainga luenga. E ono se fulua wanoa whainga luenga na whaalawi loa ma o nei le sone o se tasi o pitonu una matua a fia i longa a toai ma le toa tele o tangata vaea ua lea ini ngā luenga. O Jade Scott se tangata whainga luenga fōu i le Woolworths na a toa le ono masina o sa ili ngā luenga. Whaalia Scott e silia ma le lua se furua wanoa whainga luenga sa talo sanga i ai ta lona sa ili ngā luenga. Na tatala loa i le supermarketi lata i le malaiwa a lele le aso tofi e le pule nuu i a Rachel Boyack. Uofo atu e le whanau a Fina Plunkett, le whai o tuipui o ainga e ai pepe lalo le taisifululua masina, e le ianga wa ai tuipui o le misela. Whaalie Zoe Tipa o le taitaifo mai, ua tatalaina atu e isi la e lua se fulu o le Plunkett, le whaanga solonga o le whai o tuipui, mo tangata umo ainga e nonofo whaatasi, ma se pepe e lalo le se fululua masina. O la lato porkalame o tuipui le ai whaatupeina e le Health New Zealand. O la lato kalame o tuipui le ai whaatupeina e le Health New Zealand o lo o fofua atu ia tui e le ai se tutongi e o mai le awhiawhia na nafi ua toi whaupopo isi tangata e toa lua e whaamau nie le misela o atua i le whaitaua whai i le se fulu tolu. Ua savadi le lua vai aso o motusia pele e le tise mo ainga e Clutha ma Southland o no matangi malolosi na awhia i le vai aso taluai o lo o whaiapea ngā luenga a le Power Net. E tau mawhai e whaalelei ai po mo lina pa au le matangi peitai o lo o motusia pele e le tise mo ainga e tolu a no se lau fitu se fulu pei ona iai i li poti. Ua whaalawi loa i le tai o nei ungo su e ngā le coroner i le maliu o le tamama tuai Picton ina ua pāle pusa ai sakalasini ma muai. Ua lapata ia James Buckle o le su e ina tino maliliu le ono la matio soifua le saunga le mua pusa ai sakalasini pe awha apea o se suau u le ma palapala lo ututonu na maua su e ngā na whewhilo i le suau u ma isi vai la au o le methylated spirits na mafuai o na pāle pusa aisa i le taatele ia pusa
sa isa kalasini, mai le whaongaina ai se ele tisi, ele ima whai e fo mai ona whaasauina le soifua o Anzac McDonald, valus fulutausanga le matua I lea whaalawelave. O le keimati Rotorua, le keimati mua ua amatau na tutongi le 5 sene e whaonga ai ko loli whai whaatau, mai mawhai ona toi whaafo I atu I tangata whaatau, pe a mai au na whai alau whaatau I le keimati. Ua amata whaata itai I keimata au se tālia, e whai titi ai tangata mai le ngao I ngao ko loli. Whai loele so upor whale o loa, e te leina le loa ko loli e peo le pō le kirisimasi I le tausanga taluai na le lawai ko loli, mamo o mia I se kiliva mai I Aotearoa. Ua te enei le DLC Aotearoa, se laisene whaatau awa malosi a se whale o loa I Manurewa, o le Black Bull leka I Manurewa o lo o tapunia, e tūlata ia o ngā amata I se ono, mai sia o ngā e tolu, e whaasfulu iwa talosanga mai tua oi, leo o fō mai, matangata lau tele, la tau te ai I le talosanga a le whale o loa, mola la tau laisene, ia whaatanga ina matoe te tala I le whaatauina o awa malosi, whaailoa ai ma le fōa pa te le sio Ioane, e no folatalata I le Black Bull lika, ua te lele swinga I lea awala, ta lona tapunia le whale o loa, ua te leina le ai se pisa, le ai fo ise popole pe a savali vali I le awala, e le pe o le mea sai ai, sa te leina vevesi luma o le awala, ona o le taiminata tala ai le whale o loa. Ua si itia le whainu mera wha maumauina mo tangata pule leola I New Zealand, e ono se lautolu se fulu tangata na masalomia I le pule leola I le tausanga e o mai iuni, si itia mai le ono se lau se furufitu na iai I le tausanga taluai. O se whainu mera wha anoanoa tele, pei ona saunoa Sean Robinson, le pule sili o le Mental Health Foundation. Na whautua tangata I Palmerston e no nofo I tutono o whale, a o tautina ia I le mū I le pāpia a le Fitterbert Bar ananafi, o le te o le 5 I le afiafi ananafi na lipotia I le mū, mai le I whaamaunia mai e le fins, le mafua anga o lea whaalawelave. Tala fōwia mai le si ufofonga o le lau mua mo le neiva aenga o le tae ao.